Poštovani narodni poslanici, kolege ministri, dame i gospodo, ustavni osnov za donošenje zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju sadržan je u amandmanu 32.6 i 12 na član 68 Ustava Republike Srpske, prema kojem Republika Srpska između ostalog uređuje i obezbjeđuje oblast obrazovanja. Ustavom Republike Srpske je utvrđeno da svako ima pravo na školovanje pod jednakim uslovima i da je osnovno školovanje obavezno i besplatno. Donošenje novog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju rezultat je reforme u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja. Akcionim planom sprovođenja reformskih procesa u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj propisano je niz mjera čija implementacija zahtjeva izmjenu važećeg zakona. Također, otklonjene su pojedine nejasnoće koje su uočene u primjeni zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, te su pojedina pitanja detaljnije definisana. Budući da bi i novim izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju došlo do izmjene više od polovine članova osnovnog teksta zakona, bilo je potrebno u skladu sa pravilima za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske pristupiti izradi novog teksta zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Da podsjetim, Vlada Republike Srpske na sjednici održanoj 24. marta 2022. godine utvrdila nacrt zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. S ciljem izrade kvalitetnih zakonskih rješenja prethodila je i stručna rasprava o ključnim pitanjima koje se tiču osnovnog vaspitanja i obrazovanja i sastanci radnih grupa za izradu ovog zakona. Napominjem da je akcionim planom provođenja reformskih procesa u oblastima osnovnog obrazovanja propisano niz mjera čija implementacija zahtjeva izmjenu postojećeg zakona. Nacrtom pomenutog zakona po prvi put definisano su područja rada nastavnika, stručnih saradnika, voditelja biblioteke, voditelja produženog boravka, te definisana obaveza donošenja podzakonskog akta koji se odnosi na standarde rada gore navedenih vaspitno-obrazovnih radnika u osnovnim školama. Također, po prvi put nacrtom zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju su definisani poslovi odjeljenskog starješine. Posebno i detaljno je razrađeno pitanje vrednovanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada osnovne škole radi unapređenja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada kroz provođenje samovrednovanja i spoljašnjeg vrednovanja rada ustanove, te su propisana i ključna područja rada koje čine okvir standarda kvaliteta rada osnovne škole. Također, akcionim planom reforme obrazovanja utvrđeni su i novi načini i uslovi ostvarivanja stručnog usavršavanja vaspitno-obrazovnih radnika. Detaljnije je definisano pitanje ishrane u školama s obzirom na to da se u zadnje vrijeme u većem broju škola organizuje produženi boravak, ali i da je reformskim procesima utvrđeno da se u školi njeguju zdravi stilovi života kao jedan od važnih principa organizovanja vaspitno-obrazovnog procesa u školi. Također, akcionim planom reforme obrazovanja utvrđeni su i novi načini i uslovi ostvarivanja stručnog usavršavanja vaspitno-obrazovnih radnika i sada smo detaljnije u nacrtu zakona razradili stručno usavršavanje zaposlenih. Ističem da je u nacrtu zakona definisano da je za učenike pripadnike nacionalnih manjina koji koriste službene jezike konstitutivnih naroda škola uz prethodnu saglasnost ministarstva dužna angažovati lice za podršku sa potrebnom jezičkom kompetencijom pripadnika nacionalne manjine. Budući da su u protekloj godini podnesene inicijative za osnivanje područnih odjeljenja pojedinih škola, bilo je neophodno detaljnije definisati procedure za osnivanje, te su sada detaljnije propisani uslovi za osnivanje područnih odjeljenja. Predviđeno je novim tekstom zakona da ministarstvo razmatra i opravdano za nastavak rada škole sa statusom javne ustanove koja ima manje od 10 odjeljenja, kao i samostalnog pravnog subjekta uz prethodno pribavljeno mišljenje jedinice lokalne samouprave u kojoj djeluje škola. Isto tako, kao posebnu glavu zakona definisali smo ekskurziju, izlet, školu u prirodi i ostale aktivnosti koje doprinose razvoju učenika pod kojima se prvenstveno podrazumijeva proširena djelatnost škole. Proširena djelatnost odnosi se i na organizovanje predškolskog programa, proizvodnju i prodaju proizvoda dobijenih kroz rad učeničke zadruge i prijevoz učenika, a u skladu sa propisima kojim se uređuje klasifikacija djelatnosti. Jasnije smo definisali učeničku zadrugu koja se osniva u školi s ciljem razvijanja orijentacija ka preduzetništvu i pozitivnog odnosa prema radu, okolini, profesionalnu orijentaciju, razvijanje svijesti i odgovornosti za preduzete obaveze te razvoja pozitivnih odnosa
prema timskom radu. Definisali smo i da škola ne učestvuje u postupku izbora, nabavke i distribucije dječjih časopisa. Kroz posebnu glavu zakona definisali smo produženi boravak koji je prethodio stari naziv jutarnje čuvanje i program pred polazak u školu. Novim zakonom propisana su 2 roka za polaganje popravnog i razrednog ispita i to u junskom i avgustovskom ispitnom roku. Ovom prilikom naročito ističem inicijativu Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske da u zakon budu uvršteni učenici sa rijetkim bolestima u dijelu koji se odnosi na učenike sa posebno vaspitnim obrazovnim potrebama. Definisali smo da asistent može biti odobren za učenike sa smetnjama u razvoju, učenike u školama za djecu sa smetnjama u razvoju i učenike sa rijetkim bolestima. Propisano je da učenik sa smetnjama u razvoju kod kojeg dođe do pogoršanja stanja može prekinuti školovanje. Budući da važeći tekst zakona nije detaljno razradio mogućnost organizovanja programa za baletsko vaspitanje i obrazovanje, bilo je neophodno jasnije definisati organizovanje i rad baletskog vaspitanja i obrazovanja u okviru umjetničkih škola, što smatram dobrom mogućnošću za profesionalnu orijentaciju učenika te prepoznavanje talentovanih učenika u oblasti umjetnosti. Na temelju stručnih konsultacija i preporuka stručne javnosti, voditelji biblioteke izuzeti su iz kategorije stručnih saradnika te promijenjen naziv radnog mjesta, umjesto bibliotekar, novi naziv je voditelj biblioteke. Također, predloženim izmjenama zakona bilo je potrebno propisati visinu naknade koju kandidat ili ustanova uplaćuje za polaganje stručnog ispita, za polaganje popravnog ispita, te definisati oslobađanje od plaćanja za djecu i bračnog supružnika porodice poginulog ili nestalog borca Republike Srpske te lica sa invaliditetom. Navedeno je bilo potrebno regulisati kako bi se nesmetano odvijali ispitni rokovi za polaganje stručnog ispita, kao i zbog usaglašavanja sa drugim zakonima u Republici Srpskoj. Također, kako su doneseni novi propisi kojim se utvrđuju položaj lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, bilo je neophodno prilagoditi i te odredbe zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Također smo uvidjeli da kroz primjenu važećeg zakona da je bilo neophodno detaljnije razraditi kriterijume za dodjelu Svetosavske nagrade, kao i dati mogućnost i stručnim saradnicima da budu kandidati za dodjelu ove nagrade. Imajući u vidu da je u tim školama obezbeđen jedinstveni informacioni sistem, definisano je da se na polugodištu učenicima izdaju uvjerenja o uspjehu učenika, budući da to sada ovaj sistem i omogućava. Imajući u vidu sve naprijed navedeno, ali s obzirom na činjenicu da je zbog proglašenja pandemije proglašeno vanredno stanje u Republici Srpskoj, bilo je potrebno normirati takve situacije i pristupiti izradi novih odredbi Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Napominjem da će budući novi zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju biti uporište za donošenje svih neophodnih podzakonskih akata kojima će se detaljnije razraditi primjena novih odredbi Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Uvaženi narodni poslanici, s obzirom da se pred nama nalazi nacrt novog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, pozivam vas da zajednički uključimo u diskusiju i raspravu i o ponuđenim rješenjima, ali isto tako i o vašim konkretnim prijedlozima kako bismo zajednički razvijali osnovno vaspitanje i obrazovanje u Republici Srpskoj. Hvala.